Kidon ro kibong. Mapihapan lang UMLU MDC. Banyo ban syakri yakari bakajay penriw. Henry kamamakat pampatpay katakapor. Kamot manginsyong no haying. Pansange no pansyakri yakari bakajay penriw. Unuksa berunong muna ubabhatam ban ubajanay tam. Day u doktor batskam merbo. Kahit mapiyong ni urang ba? Kano kasinyang ubanhay, paulano sa kari kajad benriw, sa kaimlang kasalang, sa kasensyar kakadar, kumuriw simet, watla umlang UMLA UMDC. Ngaong yaki, lalaw Dr. Batsham mula panlang usinyang ubanhay, sa kaimlang kasalang, pat sa kasensyar kakadar, ngaro nga di banla panlang usinyang ubanhay, sa kamawkaraw constituency. Patpahid babayit, nga juang barbor, pangawan siya kanika partay, ontang kumulambad ulambyang, ngawan haringkat kasap kapong, ngan numlet pay kumulambad ulambyang, ngan let pay haringkat kiay, kibalangapen ka, nakasap kapong, kapabulay ulapen ko hanga. Pagbabayit, hakanikis-kiki baladap, ngay kasing kublay, yung kartong dyan ka UDP, baru MLA dyan ka Maukarnaw constituency, ublaino siya din yung kajing school politics, but wanra siya kamat yung kajing school brew, ban kedup. Henry kamkot tanghangta, kapan pauru yung kajing longjong kisiken hun, naman ka UDP, baka NPP, kaya try lang. Pagbabayit, doon kibong, doon kibakano, doon kibakanto. Badon kajing perjing mut, hapdeng. Ubado say, but ubak raw. Lalo kertong jong ka UDP, baru MLA na ka NPP, kilapan niya kedup lang. Nga baru basay kanong nanjenge. Nga kon nga weri basay. Bangan kedup, bangan piam. Banong, bangilong kaway. Ngilong kaway. Nakalyang jong inadupas dang niladap ang. Lariyo tiket manu-manuro kanumdan kajing per. Kabang iliban long, kabang iliban bu Ahmad kalong. Mangin syakri hok, yaka Maukarnaw constituency, yaka dong katan, kapla don kam sisay kiriw start kiriw syampang, ban syakri, yaka riba kajad penriw. Pagbabayit, kumong, menta, kipad ba na kiway constituency, kipay kmat sa constituency, jong abad jong pi. Ngay ngo yung blay try kanrat, ubla ay hangaya kasap kapong, ubala jet yang ha. Ngayo ya kalat balik ay jengkren, sa mauring keneng, sa nongkrem, sa malim, pakipad ba kiyaro, ya kaman Maukarnaw constituency, namar ka jingstat ka jong pi iway pa iway. Pagbabayit, hagan ka MP election baladap, ladon kiri orang ba kibaong. Kumbong iba ardan dalit sa Maukarnaw, surabay do ruti sikali, piladjok ka election. Haray pagbabayit, katakam day kajing sisa, don ro kibaong kumbong iba dosay, lari kikuha pa niya kun election, let sa Maukarnaw, bat hit yung pagba kumutit tung. Pagbabayit, kanikam day kajing sisa, kipagba jong ka Maukarnaw constituency ro kidon, kibaong. Bao pinlet siya ki, pisok ban pinpiit ya ki, namar makimpat don na kajing nang kajing stat. Nga juong, kipad ba dyan ka Maukarnaw constituency, lalo kidang duna kajing stat, kim duna kajing syampang, hakalanti banwat ya kajing stat, ngim day bando ya kajing syampang. Kita kibaong, mapinlet sa Maukarnaw constituency, kano kabuat pila banyo, kaparti kabadok, syuki room don, kasya kadot room don, ka Maukarnaw constituency kung melajuna melajukot, ka constituency ka bakajet pisatam, kano kabuat pila banyo na Maukarnaw constituency. Kini kipad ba, kibla artatin ya ka Maukarnaw constituency, menta kila syenran, banpet ya ka Maukarnaw constituency, namar, hadin jong kata kajing ong kajongki, ka Maukarnaw constituency kalay, hadu arpuar hajar vote haka MP election kabalada. Pagbabayit kani kalong kanam berkaburam ya kadong ya kathan, bat hang nila pensaki, baka Maukarnaw constituency, kadon ya kibreu, kibasyampang, banjit ya kinong mikmat kibastat, bat kibasyampang. Pagbabayit, kumangila ay arpuar hajar vote, kanum day bankut tang hangta. Ngijong nakapor sa kapor, ngiujor nakapor sa kapor, mangimyo ikinong yalam kibaskam kanong rimlan ikinong yalam kibayayne. Tungin kili yaladi hakani kasngi. Larang ngilong na yam kinong kersyan, kibaskam kanong rimbat kibayayne. Kapangamot banong kalong, baladan ningim long kinong kersyan, kibaskam kanong rimbat kibayayne,
Nginom la banyo ikinoyalam kibas kem kanong rembat kibayay ne. Kasyong hanga bat happy pat babait.